يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sehla illa ma cealtehu sehla. Ve ente tec'al hazne illa şi'te sehla. Ve allimna Allahümme allimna ma yenfa'ana ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutekabbelan ya Rabbel alemin. An Sa'id ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu kâle. Sa'id ibn Abi Waqqas, Allah'ın razılığına olsun, aytti deydi. Câ'e raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Ya Resulallah avsini. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bir kişi gelip aytti deydi. Ey Allah'ta olan keleçisi, osiyat etmenge de olaytti deydi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytti deydi. Aleyke bil iyasi mimma fi eydin nas. Burada sakbol esbol bel deydi. Adamların kolunda boğan zattan umutuz degen. Söz ana burada esbölüşü bol. Adamların kolunda boğan zattan umutuz deydi Allah Teala'nın keleçisi. Ve iyyâke ve tema. Cutluktan da sakbol degen sallallahu aleyhi ve sellem. Cut bulma degen. Fe innehu'l fakrul hadir. Cutluk deydi, senge cengilce terik bir carrılık degen. Hadir degen, senge kelip doğan bir carrılıktı. Sen cutluğun barese carrılıkını çakırdın deydi. Ve salli salateke ve ente muveddi'. Namazını kıl deydi, ahir namazı kılgança deydi. Balaydı. Ve iyyâke ve mâ yu'tezeru minhu. Emda sakbol deydi, namazdan seni bir canına tiyarık zatqa deydi. Aytırgan namazdan es böldürgen zatlağa sakbol deydi. O zatlağını etme deydi. Tabi hadisine aytayak mı? Aytsek hadisine alıp koyarık olsun. İkinci hadisinde kerede an Ebi Hureyre'den radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Ebu Hureyre'den keretteydi hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkan etteydi. Badiru bil a'mali seb'an. Erişigizdeydi. Ozuğuz işlerigizde cetizatına. Endi bu uludu. Buna alıp olması büyük. Aytayık da ana endi gidersin. Ette aytkan bu ben ana. Oğlan aytkan. Oğlan o deskinde ondan aytkan sana. Da? Cetizat cetmiş ki cetizat ne oldu? Ha. Avlu köyün içinde kalktı köyün içinde. Ha. Hel tentaziruna illa fakran munsiyen. Siz saklap mı durasıydı? Her zatını unutturgan carılıkını değil. Av ginan mutgiyen. Ne de assık etken baylıkını değil. Av maradan mufsidan. Ne de her zatını buzgan avruğunu değil. Aytırga savuluğunu her zatını buzup kesin sügençe buzalmağını. Av haraman mufenniden. Ne de deydi tüp etken kartlıkını deydi. Aytırga kartlık olsa karuğda caşlıkla bulmayın. Av mauten mucihizan. Ne de hazır olup kelgen ölümlü deydi. Mucihiz degeni cengil kelgen aytılma. Mucihizan degeni nizaplı ölümden. Ev deccale ne de deccaldan deydi. Faşerru gaibin yuntazar görünmegen zatlarda emaman saklanan zat olup deccal deydi. Ev sa'aten fe sa'atu adha ve amar. Ne de deydi ahiret zamandan sa'a fe sa'atu adha ve amar. Sa'ada deydi, ahir zaman andan da açıdı, andan da kıyındı deydi. O barından, saklanan saklanan başladı. En birinci hadisten başlayıp Allah etsen ne köre, zamanınız olsa ne köre söyleşiriz Allah etsen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sa'id ibn Abi Waqqas'tan keredi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın har aytgan sözü akıl olmadı. Har aytgan sözü mudrast olmadı. Har aytgan sözü jolçuluk olmadı. Har aytgan sözü adamga kutkarılmak bolgan söz için. Har aytgan sözünde adam acaşmazça söz için bir birlikte bir bilen
bir zatlı önerge izlese kertkölü ba anı jolunda talay zamanı aşırgan etet. Hayam kertkölü bir önerge izlese okugan etedi, sorgan etedi, ürengen etedi, kazgan etedi, çuşgan etedi. Anga zamanlarını aşırgan etedi. Ahırında da ol izlegen zatın tavallık mıdı, tavallık türmüdü, ol izlegen zatı tüz bolganmıdı, o götürse tüz bolmaganmıdı, belgisiz bolup kalat. Alaytı. Söz üçün jaşawın o zatqa aşırıp, sonra ahırında ol izlegen zatı barsa test bolup çıkkanın, anlagalla da bola, anlamagalla jaşawın anga aşırıp ketkendi, bolgan etedi. Alaytı söz üçün. По-любому жатып турганда несе ала еткен да игиди. Кымылдаган да игиди, излеген да игиди. Излегенге Аллах та береді сөз үшін. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, Аллахтың саламы болсын, Аллаху Тааладан хабар алып берген екен сөз үшін. Аллаху Таала жаратқан Аллах бізге не хайры болғанын, не аман болғанын пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның үсі бұла қысқа жолда көзіккен етеді. Пайғамбар салам айтады да, мен қысқа сөз ба келгенме дейді. Неде қысқа сөзді баш көп ауыртмағыз дейді. Сөзіні айтылды, сөзді етігіз. Етілген сөзде сізге хайыр барды, зарарладан тыйған жолды бұл дейді. Sonra o zat üçün bu sebepte Peygamber aleyhissalatu vesselam'a birevlen jolun tüzetir gezlese, ne da bir zat öğrenir gezlese, ne da kesne bir hayır, bir aşkılık tabarga izlese, netkendile Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kelip avsı ne degen. Menge osiyat et degen sallallahu aleyhi ve sellem. Osiyat etken ne zattı? Birinci orası aytsak nastavleniya. Nastavleniyası bunu et degen. İkincisi osiyat degen manası sen meni sözüme tinglarga sen ölgen sağatımda, sağ sağatımda sen aytır sözüm bут деген. Oldu osiyat manası. Sen meni sözüme es bölüge sen aytırga sen aytkan sözün kerti ese, серьезно относиться etsen sözüne, senge jaşawımda ölsem de ölüp ketkenimden sonra aytır sözüm budu deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu etsen sen kutkarılıksa deyin manasını aytadi. Sonra seyirligi başka türlüsü, har kelgen adamga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem osiyatını yazıp budu dep bir zatın berip turmaganda söz. Bir osiyatını yazdı da kelgenge ma budu sen osiyat dep barma. Har adamны etallık zatını hazırlığına göre bilip an ayta bilgen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Har adamны etallık zatını ne de o har adamны жетişmegen zatı. Ne zat ese da anı jettirmey turgan zat. Ne zat ese Peygamber aleyhissalatu vesselam emine alayını ayta bilgen. Allah'ın salamına olsun. O zatın nece türlü bolsa keldi ya Resulallah al seni. Birevlen iş etip etken söz için. Birevlen izleyip etken de o zatın birevlen de teğinden körgen eti sorğanla boğala. Söz için. Birevlen köyde bilirgez deydi. Ya Allah ona kedeçisi menge osiyat et. O sen etken osiyatını men ölüp kalsam detken etek mana deydi. O halda da. Birevlen de har kalay tergen, kalay etkenlerin körgende. Kedet de menge osiyat et deydi. Allah ile boğan etildi. Sonra kelgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e birevlen köyde Allah ona kedeçisi menge osiyat et deydi. Aytat la tağdab. Açulanma deydi. Sonra açulanma. Sen osiyatını sorgan esen, sen osiyatını bilirgezli esen, osiyat başları gezli esen, aytkanına es böl. Es bölmeydi. Mesela aytkanına. Ya Resulallah av seni deydi. Yani ters anladı bol deyip sarışken bu. Sonra ayta da açulanma deydi. Sonra üçüncü kere aytadi. Ya Resulallah av seni deydi. Allah'tan keçisi menge osiyat et degende ala tafqah deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Anlamayımsa deydi sen aytından. Sen anlamayımsa deydi. Значит senin kurtkan zat ol ottu, ol açuğundu. Ottu deydi. Sonra hadis uzun siz değilse. Sen görmeyimse açuğundan adamın çoğundan satında betinde burun teşkilleri kengergenin, közleri kızarganın, boyunda kan tamirleri turganın zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açuğu ol otta da kim açuğlanıysa o ot keltedi degeni ol hadiseni aytganda, ana aytgandan birevlen sorgan saatında, sorgan kesan görmey sorgan bu. Birevlen bilirgez dep sorgan bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Aleyke bil iyasi mimma fi aydin nas. Adamların kolundağından umut kes degen sallallahu aleyhi ve sellem. Adamga har kimge Allah Teala rızkını kesip beredi. Alaytı. Hilalık ve kişilik rızkını alıp bildi. Haramlık ve alıp bildi. Aldavıkla alıp bildi Allah'tan rızkını. Senge rızkı ol senge buyurulgandı. O seniki ol senge buyurulgan. Anıkı olanga buyurulgan. Birevlen qarayta milyarderlerin köret.
Олай болып мен нек болмадым олай. Да ол кичи дүнияда Аллах Тағала айтады. Пайғамбар саллаллаху айтқаны, дүния дейді, битни қанаты шақлы бір бағасы болса деген Аллахтың алдында. Дүния дейді, битни қанаты шақлы бір бағасы болса, андан дейді бір стакан суны гауырға шіріктіледі деген. Бір стакан суны жоқты бағасы дейді дүнияның Аллахтың алдында. Sonra Аллах баға бермеген затқа нек бересе баға? Аны айтады. Аллах баға бермеген затқа не құллық етесе? Олды. Сен аны жаратқанға құллық ет, ол бере шойды. Я ибн Адам, Аллах Тағала айтады, ей адам баласы, анта туриду ва ана урид дейді. Сен де ізлейсің, мен де ізлейме дейді. Сен мен ізлеген затқа разы болсаң, мен сен ізлегенді бермесеңе дейді. Мен ізлеген затқа сен разы болсаң, мен сен ізлегенді берме дейді сенге. Сен мен ізлеген затқа разы болмасаң дейді, мен ізлегенге сен разы болма олай. Ол сенге бұйырған затыма разы болма олай. Миллеттің рызқысына жұтланып, миллеттің рызқысына көзін қарап, анда нек болды, менде нек болмайды, анда алайды, байды зат деп. Алай деп бересең дейді, ат-абтука фима турид. Ол сен іздеген заттың үстінде мен сені арытырма дейді Аллах Тағала. Мен сені арытырма дейді, сен іздеген заттың үстінде. Дүниясында түйеліп башетек, жолда несті, ашта қаш, жаңағы ашта немеді, кеше чұқылсызда қалықты не десе ашалайды, мап сағат түшет деп тұрады о зат. Ат-абтука фима турид. Сен іздеген затта мен сені арытырма. Уәла акуна илля ма урид дейді. Ақырында дейді, мен іздеген болып дейді Аллах. Сен іздеген болып дейді, мен іздеген болып дейді. Ол себептен Аллах Тағала келечісі айтады, адамның қолындағынан ұмыт кес дейді. Ол аңқыды. Сөз үшін сен адамның қолындағы затты көресің, наоборот, тілек тіле аңа. Ол сені тілек тілегенің сенге беріледі о зат. Пайғамбар саллаллаху айтқан еді, біреулен дин қарнашына тілек тілесе дейді, аны башынан мөлек болады, амин. Ақырында не дейді? Сенге де Аллах бір дейді. Ишанамыз Аллахқа сен сөз. Ишанамыз Пайғамбар саллаллаху қой қалай шандық, андалай болады, олай мен не кетемін. Біздің алайды қылып жүрміз, кесіміздің көп алдайды жаңа, кесіміздің. Қарасаң бай кесін мөлек кетекті, терең құллық өткені теректі, кесін искренне теректі, правильный теректі, но элементарный заттан үстінде аңа бір сылтауға табарға зайды, и ең еріш көрінген зат, ол тапқан сылтауларына да бай діннен бір поддержка айтса, ол еріш көрінеді. Пайғамбар саллаллаху айтады, алейка бил ияси мимма фи айдин нас. Адамның қолында болған заттан ұмыт кесігіз дейді. Әл-хасаду ла ясуд. Сөз үшін арабтарда сөз бар. Зарлық дейді, никайда сені жүр түріктілді дейді. Сені түз жолына салық түлді дейді. Немеден Ғазали айт қалай, зар адамнан ущербный адам көрмеген бе дейді. Аннан ущербный адам мен көрмеген бе дейді. Зар болғаны бұла дейді. Ол зар болған затына заранда сала алмайды дейді. Ол зар болған затынан аңа қайырда келмейді дейді. Жаңыз кесін күйдіріп кесін қорқаннан башқа файдасы жоқ дейді. Ущербте тұрады дейді ол адам. Зарлығында постоянно ущербте дейді. Ол себептен даже зарлық бек болса, аны зараны жеткенде Аллах Тағала Құранда айтқан еді сөз үшін. Құл аузу бірәпіл фалақ есіңіздейсіз. Мин хасидин иза хасад. Сөз үшін зар еткен адамның зарлығынан да сен сақла дейді. Аллах Тағала тілек көрсетеді бізге. Зар болған адамның зарлығынан да сен сақла деп сөз үшін. Ол себептен Аллах Тағала кесе түзетсін, біз осиятны сұраттан біреулен Пайғамбар саллаллаху жауап береді. Біз ол осиятны ешкен етеміз. Если біз Пайғамбар саллаллаху түзеткен наставлениясында жүргізлейсек, аны сүннетінде барғазлейсек, адамның қолында болған затлардан есімізіне тайдыра керек біз бір жана. Нек десең, Аллаху Тағала аңа берген рызқыны справедливость берген жана. Аллах Тағала берген сатта түзмет. Аллах терс иш еткен ме аңа берген сатта. Аллах Тағала артықлық еткен ме башқаға аңа рызқы берген ба. Не ва ол рызқы берілген аңа игілік ме амалдық ме? Анда Аллахты білген. Сен не қапарың бар аңа қиылыққа берілген есе ол рызқы? Не қапарың бар сөз үшін амалыққа берілген есе? Не қапарың бар аңа бір ашқа иш үшін сауғаланған есе ол зат рызқы? Сөз үшін Хаджач жолда бір чырайлы бір түшіру, бір еркішін қатында бара тұрған сатында сорған екен, сіз кімсіз бір-біріңізге деген? Хаджач тұр.
Айтқанды үйдегі біз деген. Sonra Hacı sesini de kalay bundan sonra tapma men deydi. Çıkardı. Sonra o saat oldu şorun aklına kara. Kim bilet deydi. Men dünyada Allah günah etken bolurum. Bu menge angan keşmeklik bolur deydi bu adam. Kim bilet deydi. Bu da yaşamında Allah belgili etken bolur deydi. Men de anga Allah'tan savga bolurma deydi. Söz. Sen gözün göz. Kim deydi yaşa bilet deydi. Men yaşamında Allah günah etken bolurum deydi. Bunu menge vergen Allah'tan bir keşmeklik bolur deydi söz. Kim bilet ol da yaşamında belgili etken bolur Allah deydi. Men de anga bir savga bolma deydi. Söz biz bu közden karaganız bolsa, söz Allah Teala kes saklasın barısında. Söz Allah Teala لو يؤاخذ الناس لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. Allah Teala adamları etken saklar üçün jettirip barıp bolsa deydi. Allah'a aşıktırır et azapını deydi. Cengil tübeter git alan deydi. Aleyka bil iyas mimma fi aydin nas. Adamların kolunda zattan umut kesigiz deydi. Allah keser gönönsen yaşla. Yüreğin kalay şoşturduğun kesin de bilmeysin. Sen anga inansan o zatqa yüreğin rahat duruptu. Sen honşuna süyümlü boluksa. Sen jöngörüne em juup boluksa. Sen adamla izlegen biri boluksa. Alay bolsan. Söçün adamların kolunda zattan umut kesip o kollarındağı Allah bereket versin Allah'a. Allah ondan da köpetsin dep aytkan zatlar büyülükte red kast diyeceksin. Söçün. Red kast bolganda Allah kesin. Ol red kastlardan etsin barımızda. Aytadı aleyke bil iyas mimma fi aydin nas. Adamların kolunda zattan umut üzdeydi sallallahu. Ve iyyaka ve tama. Cutluktan deydi sak bol. Cut bulma deydi dünyada. Umerenli bol da geldi. Umerenli bol söz için. Rızkına işle söz yoktu. Rızkını et. No umerenli yani pravilalarından çıkma. Aldama degen. Ötürük söyleşme degeni. Urlama degeni. Hilalıp etme degeni. O zatını. Rızkını ne kadar taza eterge küreş degen manası. Bu cutlukunu koy deydi. Söz için bir kavmalaydı. Cutluk alayınlaydı. Cutluk degen, значит, уже koyup oturma gerekti. Oğay, iki can da bir zatına igilikni barsın de tamam aytan значит da malıkın barsın de terge. Ortası degen mağana bak. Ortasında sen savaş eteri gerekse, sene sahibilerin barese, üyleyin barese, seni alana asırarga, günü kalay, karıların kalay toydurga, okullarına kalay kararga, üylegilendirgen saatte kalay kimi üylendirge, ol seni ataça Allah'ın namında borçundu. O zatlarını tındıra gerekti. Rızkısında eteri gerekti. Ama rızkı haram kaldı kelgenin bolsa, ol da sahibilege singen etedi. Nek desen haram şuur ol yürekini karaltıkan eteceğim. Bir kere eskizdeysem ne oldu aytkan böyle bana Ömer'e kelip bir öğlen yaşından tarıqqandı. Benim yaşımdaydı. Beni tınlamaydı deydi. Bunga ne onu var deyip alaydı. Sonra Ömer çuğungan etedi. Aneşkendi. O satta olay asırı seyir körüngen dozat. Jaş atağa tınlamağına. Saatta modada söz. Jaş neme pradvinotu atasta alay. Yani kaparı yoktu bu. Ben bilemem. Sen niye kaparın var? Sen alay. Sen bulay. En birinci şeytula sen anın içinden çıkan sayıp etme kardeş. Sene saylap verilmeyip anlanı gibi bolğanın bolsa sen anlanı gibi birden tuvargın sen kayda bolsa da. Sen andan tuğan esen andan gicerin yoktu söz için. O en birincisi. İkincisi sen dünyaya çıkıp bu kör baylan azatlarının sebebi glani birinci sebebi oldu söz için. Ol bulmasa sen bolluk da tülen. Allah Teala seni andan tuvarga saylagan söz için. O saylanganın sebebi o saylangan zatına, o sebebine sen şükür etebilge gerekse. Kallay turlu esa söz için. Sonra Ömer'e kelit aytkan ededi. Yaşından tarıqqan ededi. Bulay menge tınlamaydı yaşım deydi. Sonra yaşın çakıradı. Çakırgan zatı şu açulan tut Ömer. Açulan da sonra yaş gelse atan menden tarıp kelgen deydi. Aytkan sözü kertimit deydi. Sonra aytsa kertit deydi. Kertisi var kılçını al tabi. Aytqa baya dokta deydi. Ömer. Dokta deydi ahırına da aytayım deydi. Ayt dese ayta da atana yaşına borçları net degendi. Ömer aytı. Ayta da atını get agan deydi. Oku bergen
аңа, эмде ана жанını адамларын танытқан. Sen seyirlikке қара yaşlı söz. Ana canı keter ala ne zattım bizim canımızdan sala bizde alaydı. Sen men seyirsinген eteme söz için. Үй бүчесі бар жашап тұрған адам. Үй бүчесіне аман айтқан en birinci sen kesine aman айтасың. Потому что аман сайлағанса kesine. Sen egi болсаң, аннан егесін сайларып болыр ең. А уже жашағаннан sonra уже kesінге кичікке өстір кездегенің, ол уже en azında былай еркішче болмайды сөз үшін. Sen Allah Teala'nın kedeci айтады, алыңыз Аллахқа аманатқа деген, үйленген сәтті. Аллахқа аманат баласа, ол түшір сенге аманатқа қалады. Соғыда ол тұрады да, ол не затты, ол алайды байды. Особенно теңлерінің ішінде айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, үй бүчесі бәкесінің арасында болған затны тышына шығарған адам дейді, тілсіз шайтанды деген Пайғамбар саллаллаху тілсіз шайтанды деген. Ол сен аманат ішінде үйінде болған зат атаңа наңа айтма затны. Кішінге кечке қаннашқан айтырға келген жоқты. Үйін ішінде болған затланы идеально жашаған кіші жоқты жашылар. Адамды. Түшірва екші бірша түрлі. Бірша болмаған чаплы бір алла бір түрлі-түрлі затлары бар. Ол түрлі-түрлі затлада қашан болса бір-бірлеріне искра бермей қояр түрлі сөз үшін. Sonra o zatlаны көлтіре білген ол да еркіш сөз үшін. Аманатны тия білген. Sonra айтады, үш сүт дейді. Үш сүт дейді. Ол адам айтады. Үш су есе мен атым дейді, каткутты дейді. Каткут деген не заты жүжекке айтылған. Дүнияда жүжектен башқа ат құрым қалған ет жашыңа тарғасы үшін. Жүжектен башқа. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, хайрул асмар има уббида ва хуммид. Ең ашқы атла дейді, мақтау, Мұхаммад, Ахмад, Махмуд атла, ол мақтау айтылған атла. Емді абд деген, Абдулла, Абдусамат, Абдулқадир, ол атлала деген. Азатын бардаларын бірін құрада айт, несі, каткут деген сөз жоқ мұн башқа айтты сөз үшін. Sonra айтады екіншісі дейді, білім берген. Sen gözüne göz, bu ümmet din, bizim dinimiz bilimli din. Bizde gordosti, nek desen en birinci söz Kur'an'dan ikra deb düşün. İkra, oku. Oku deb düşken Kur'an'dan az okungan büyüklükte ümmette yoktu cemaat. Allah Teala oku deb aytkan sözünden başlayan kitabından ümmette az okulungan bir kitap yoktu cemaat. Aytırıptı biri men o akidanı, ol nemelerin, fiqhini, azatların da tüz akida, ters akida arveri. Künne kalay bir stroçka okuysa, stranisalar demeyeyim mi? Kalay bir stroçka okuysa Allah Teala'nı kitabından. Bütün saz toxtadı. İktesen ayda bol okumadan da değil mi? Okuyu bilme geldiği söyleşek. Okuyu bilme geldiği söyleşken et. Allah'ın kitabını okuyu bilme geldiği. Allah'ın dininin üstüne kalay söyleşirkse. Allah Teala kitabını okumağalı Allah dinini kalay söyleşirkse. O sebepten Peygamber sallallahu da haklarından etkendi. Ata sabine bilim üretirine. Aytat deydi, men bir halifinde bilmeyim edeyim. Yaşaytat. Bir halifinde kaparım yok deydi. Üçüncü hakkı deydi, ananı cuvukları deyip aytasa deydi, men anam kim boğan demeyim edeyim. Не то, что cuvukları, енді anası artık olsan bu. Не то, что cuvukları, söz için. Sen közden köz, ata, ana canlı cuvuklarını üretken. Kimni gördün yaşaуда olay söz için sattı? Kim var? Ne geliyor kalsa? Sen ana kızları var, yaşap durasa söz için. Alanın kızları seni emasında alanın sebebi basa, bir tuğan. Sen kesin sayılmasa, zorba kelmegen. Barıp sen söz tavuskansa, o söz tavusmagan. Barıp sen kaçırgansa, o seni kaçırmagan söz için. Barıp sen saylagansa, o seni saylamagan. Sonra sayla büyüğüne kelip, erikkeningden sonra at betler tabandan uzak bol uzar beri degen üyün içinde hanılıkını da cüreksizlikini de katı cüreklikini de ornatkan zatlarını biri erkişi var düşür o biri cuvuklarına aman ettirmesi. Ekisinden tuğan bir sabini bölgen eterli iki türlüye. Söz için ekisinden tuğan bir sabini atanı süyerinizde, ana da ananı süyerinizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne degen de Allah'ın salamına olsun. La'anallahu men farraka validatin min velediha. Allah nalat beret deydi. Atala ananıdan birbirlerinden ayırğanğa deydi. Söz için sabini atası ve anasından ayırğanğa Allah nalat beret deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir manası? Ata sebep oluysa anadan ayırğa. O yani es bölme men aytkanını etmen aytırıqman es bölme degen. O senge tыңlar zatlarına senge tыңlarga kerekti. Anaga tыңlar zatlarına da anaga tыңlarga kerekti. Söz için yaşaуда Düşürü bilgen zatlar varlar, erkişi bilgen zatlar varlar. O sebepten eksi birge bolsala, tolu üy bolup da eksi ikiden açılsala, eksini açısı kimge jetedi? En birinci sabinege jetedi.
O zatda bu zatla aytkanda Omar aytadi, atasına qaraydı da, sen aytkanыңdan çıkkan koyuyorsun deydi, başın kesmegenden sağ ol dep turdu. Senin aytkanыңa çıkkan koyuyorsun deydi. Sen ol vaspitaniyan ba. Ansı da iki qaraydı senge degen. Xabarını aytadi söz. O sebepten atalardan da kılık köp çıkar. Anısından aytadi, وَصَلِّ صَلَاتَكَ وَاَنْتَ مُوَدِّعَ. Namazını kıl deydi, sen pasiyeti namazı kılgança deydi. Caşavda körgem salay namaz kılıp şeyman. Mafsat öyle tebrigen mekir rekat salatul maut. Dep kimden çıkandı bu sünnet? Habbab mı? Habbab radıyallahu anhu. 2 rekat ölümünü alıp 2 rekat namaz kılgan adet Habbab'dan çıkan. Bilgen etese Mafsat senin canın ketken edecek. Bilgen etse bu dünya çok bol. Bilgen etese sandan ayrılgan etekse. Bilgen etese bu san toprak bol. Bu keterikti. Allah nalına kaytırırsa anda ömürlüktü. Ne ömürlük nasipti, ne ömürlük azaptı. Sonra o halını közüne körüstüp namaz kılganın inanız cemaat caşağında bütün kılıp durgan namazlarının neyse 2 rekat namazın mağanalı bolup kalar. Caşağında kılıp durgan namazlarda neyse o 2 rekat namazın mağanalı bolup nek desen dünyadan çok izlemeyse sen cuk saklamaysa saklarına umutun kesilgendi. Saklarına şansın çoktu. Neydi madarın? Madarın barısta saat Allah'ın malına kaytkan saatte günahlarım keçilip taza kaldı kaytsam alay değil. Sen gözünüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zatqa zat sıkılt etken adamını, Müslüman adamını etsin söz üçün. Namaz kılgan saatte oyun tüldü gicaş deydi. Namazın Allah'ın alında söylegenin anla deydi. Allah'ın alında söylemgenin ol deydi hlikkelik deydi. Hlikket herkese ama Allah etmeyse hlikkelik kesinlikle hlikket etse. Oldu manası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde etkalı siz deyse namazda bir öğlen deydi rukukunu etmegeli, secdesini tol etmegeli, kıyamını tol etmegeli. Kıyamında tol etken üstüne de etken edette kalay bu söz. Şoşluk, cürengde şoşlukunu sezmegeli, kıyamdan rukuka var mı deydi. Rukudan da turma şoşlukunu sezmegeli. Allah'ın üstüne aytadi. Alay etkeni bolsa deydi, o halda etse şoşlukunu sezmegeliğine toluk halda kılmalı etse o saatte aytadi tilka istihanatun yastahinu bihi rabbah. Ol deydi, hlikkelik hisset deydi, Allah'ına hlikket ergez deydi. Oynagança da söz. Böylen sadiklere zatta bu, sabilege vaspitatel. Onu ette geldiğine, sonra o karapta olay, etibar ketkenliğine, seyir meyirle, ızından kozgan, mozgan etken, hlikket geldi. Sabilet ele. Sen kimin hlikketi sanım ediyorsa kesin ezir o sabiyi hlikket. Bir aylan saat sen oruna sal. Allah'ına da namaz kılgan saatinde deydi, alay namaz kıl, как будто bu pasitet namazın boyunca. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله